بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлык галимнәрне тәрбияләп торучы Аллаһ Тәгаләгә иксез-чиксез мактауларыбыз, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Барыгызга да Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да хәерле, файдалы гыйлемнәр бирсен. Шушы алган гыйлемнәребез белән гамәл кылып яшәргә һәм шуның җимешләрен татырга Аллаһ Раббыбыз насыйп кылсын һәр барчаларыбызга да. Бүген безнең 49-нчы хадис исеме Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу хакында. Бу хадисне Умар ибн Хаттаб тапшыра безгә. Умар ибн Хаттабтан, ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең авызыннан ишеткән кеше, бу беренче кеше тапшыра шушылай. Шушы хадисне Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу хакында. Бу хадисне күп хадислар җыентыгында табабыз. Беренчесе Имам Әхмәд. Имам Әхмәднең, икенчесе Ат-Тирмизи, üçüncüsü En-Nesai, dördüncüsü İbn-i Mecah, hem beşincisi bulayım, beşincisi İbn-i Hibban. İbn-i Hibban hem altıncı El-Hakim. Mana şu hadisçiler, şu hadis yazıcılar özlerinin hadislerini jıйынтыгында китерәләр шушы хадисне Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу хакында. Һәм Имам Ат-Тирмизи әйткән, рахимаһуллаһ, Имам Ат-Тирмизи әйтә, бу хадисне хасан сахих ди, яхшы сахих хадис дип әйтә. Ягъни бу инде хадискә бәя биргәннәр шушы хадис язучылар, хадисне тапшыручылар, шундый бәя биргәннәр, ягъни печать сукканнар хасан сахих дип, ягъни яхшы һәм достоверный хадис дип пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм менә бу тәвәккәл кылу хакында була бу хадис. Менә безнең халыкта бу сүз бар, тәвәккәл кылдым Аллаһ Тәгаләгә дип. Ягъни икенче төрле әйткәндә, Аллаһ Тәгаләгә нәрсә эшләдем була? Тапшыру дигән, тапшырдым дигән сүз мәгънә килеп чыга инде, ләкин төп төгәл булмаса да, бездә инде шушылай ук вәкил дигән сүз дә бар, шулай бит. Вәкил. Вәкил ул кем? Вәкил. Менә без әгәр дә берәр җиргә, җыелышка үзебез бара алмасак, кемне җибәрәбез? Вәкилне җибәрәбез. Димәк, вәкил ул кем була инде? Представитель була. Сине күрсәтә торган доверенный кеше була вәкил. Менә бу вәкил тәвәккәл кылу дигәннең мәгънәсе. Димәк, без вәкил итәбез Аллаһ Тәгаләне. Аллаһ Тәгаләгә эшебезне тапшырабыз дигән сүз. Эшебезне тапшырабыз Аллаһ Тәгаләгә һәм Аллаһ Тәгаләгә ышанып тапшырабыз да, ул безгә, димәк, шушы эшебездә ярдәмче була, ярдәм итүче була. Мәсәлән, бу дуганы беләбезме? Хасби Аллаһу ва ни'мәл вәкил. Барыгыз да беләсез, менә бу дуганы өйрәнергә кирәк. Бу Ибраһим пәйгамбәр кылган дуга. Кыска гына әйме, карагыз. Хасби Аллаһу. Монда ике сүз. Бер сүз иттереп әйтергә була. Хасби Аллаһу ва ни'мәл вәкил. Вәкил, карагыз, вәкил. Ни'мә дигән сүз
Нинди күркәм деген сөз. Нинди күркәм ол вәкил. Хасби деген сөз, хасби Аллах. Ол миңа жите деген сөз. Хасби. Хасби болса, миңа жите. Кім жите? Аллах жите. Сіз миңа біріңізде керек ме деген сөз түгіл. Барыңыз, янымнан кетіңіз, миңа сіздің ярдәмегіз керек ме деген сөз түгіл. Миңа бірінші Аллах Тағаланың ярдәме керек. Ол болмаса, сіз миңа біріңізде ярдәм ете алмайсыз деген мәғнеде. Қайбір кіші бик көплерден үміт ете. Табип, шир, бик қаты ширлі мәселен, бик қаты ширлі. Тегінде етелер, оған әтегінде клиникада бик яқшы табип бар, ол ширлерін девалы. Hem anın yanına varasın da sen eytesin. Benim bütün ümitim sinde. Eyde meni ayakka bastır. Kim ne vakil kıldı? Tabip ne vakil kıldı? Allah Teala'ya tevekkül kılırga gerek. Mine şundi akıllı tabiplar var. Upavaytet bir kimeli ol, orasının ismi televizordan tapşır olup bara. İrat. Мясников мәлу, дырыс. Менә ул гел Аллах белә сөйли инде, гел Бог дип сөйли. Уповайте только на Бога ди. Дөрес бит? Ашанмагыз, Аллах Тәгаләгә ышаныгыз ди. Менә аның сүзе, әйме. Менә йөрәккә май булып ята инде ул. Менә шушындый әйбәт ул киңәшләрен дә бирә. Но Аллах ди. Аллах Тәгаләдән башка булмый. İbrahim peygamberini utqa atalar, utqa verirler. Cehennem şekilli ut yağalar, yakın kelip bulmay turgan bula bitinde. Yakın kelip bulmay. Hatta şu mine şol gıybedetxanedagi putlarını yuvatı bitirgeç indi. Yuvatı bitirede, eydegiz. Eytirge sözleri kalmay. Eytirge söz kalmağa kişi nerse işli başlayalı? Yavuzlana başlı biter, mi? Nerse işlerge amanın böyle. Sözü kalmadı da, jing almay. Eyde. Ut yağız da ırgıtığız. Yağalar ut, yakın kelip bulmay, kitirip ırgıtıp bulmay utqa. Üzleri de yakın kele almıyorlar. Şuşunda bitinde iblis, şeytan kele de nişik ırgıtırga ekenligin irete şuşunda. Nerse işlerge irete? Katapulta yasaga irete şunda. Irak'tan utartalar da katapulta utartıp ırgıtalar. Şul vakitta İbrahim aleyhisselam şul dağını kılgan, karağız. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Bizden anlatabız küp vakitta. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Mina Allah jite nindi kürkem, nindi yakşı vekil oldu. Onun yanına kile Cebrail aleyhisselam. Seni uttan kıtkarınmadı. İbrahim aleyhisselam ete sen kıtkarıcı tüküldü. Şolay bitindi. Kıtkarıcı tüküldü. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Mina Allah jite. Hem nindi kürkem, nindi yakşı ol vekildi. Mina da yerden bitüşedi. Mene karağız, şol vakitte İbrahim aleyhisselam'ni utqa atuğunu atalar. Lakin Allah Teala şol vakitte utqa ite. Mene biz bit okudık. Nindi Bakara suresinin ahırı neybi? Lillahi di başlanamayı mı? Bütün jirdagi hem köklerdagi bulgan bütün nerse kimniki? Allah Teala'niki. Ut kimniki? Bütün dünyadagi ut Allah Teala'niki. Bütün dünyadagi su Allah Teala'niki. Emruhu kun feyekun. Onun emri de bul dibeyte hem buladı. Şu vakitte İbrahim aleyhisselam utqa taba içkan vakitte Allah Teala emir ite utqa. Ya naru kuni barden ve selamen ala İbrahim de. Ey ut dibdeşe Allah Teala. Hoca Rabbul Alemin galemlerinin terbiyecisi ut galemi üzerine bir galem, su galemi üzerine bir galem, kırmızıkalar galemi üzerine bir galem. Allah Teala ey ut İbrahim'e salkın buldu. Salkın buldu. Berden. Berd ol salkınlık, maroz. Nerse ol anda eğer kişi salkın galekse mesela 40 gradus bolsun, 50 gradus bolsun,
70'ке hatlы bulsun mene en küçük katı gradus. Nindi mene şu salkınlı kırgıtsınlar ol bir katı ışıyacak. Şolay bit. Hem Allah Teala eytken tağın bir gine söz eyte. Ve selamen di. Hem İbrahim'a salkın gına tügül selamet buldu. Anlaşıldı mı? Selamet bul. Eğer de ol selamet bul dip eytmegen bulsa, no eytegindi mene onlarga ziyan kitirme. Ut hazır salkınaya, lakin salkınaygaç bitul hazır işitirge tiyir. Ulanı işitmeyi. Ulanı pişirmeydi, yandırmeydi. Hem işitmeydi. Eğer de şol sözünü eytmese Allah Teala ve selamen, selamet bul İbrahim'ga dip eytmese, İbrahim aleyhisselam ol utta işip ülgen bulur idi. Salkın bul dip eytmese, yanı büler idi. Şolay beyt. Mene şoňa göre bütün eýbir biz mene Allah Teala'ga koytarabız bütün eýbirni. Mene bu nerse degen söz? Bu vekaletni üzüňniň mene işiňni Allah Teala'ga tapşyru. O senin için buldura degen söz. Sebebine kirişesin, hem Allah Teala'ga tapşyrasın. Mene bu cemaat nerse diýip atala bilesizmi? Tevhid diýip atala. Yedina Božije. Bir kimni de birinci orunga koýmaýsyň, Allah diýesin birinci. Ýogysy baralarda mene şonday söz işitken edim. Bir awuldagy bir felçer ýanyna barganlar da eýtgenler, "Eýde meni ayakka bastyr" dep eýtken indi bu. Sen bizning üçin wraç da, or wraç ornuna da Allah ornuna da diýen bilesizmi? Bu bizning şol tatar kişisi indi. Elge de boya tatar kişisi şolay diýip eýtdi. Sen bizning wraç ornuna da, felçer ornuna da, Allah ornuna da. Mene bu nerse? Şirk. Şoňa göre cemaat ne için şirk diýip eýtem? Mene bar gıybet, поклонение diýip atalap etin, diými? Gıybet, поклонение. Поклонение ol nerse ol? Ol Allah Teala'ga içki ýagyň bilen de hem tışky ýagyň bilen de gıybet kılu. Tışky gıybetlerini bitiniz bilesiz. Bir kişi kolum köterip otursa, ol nişli dua kıla. Gıybet etmeli ýokma? Gıybet et. Körünebis tışky ýagyň körebis. Lakin belki ol içki ýakdan dua kılmay turgandyr. Işin Allah Teala bile. Biz eýtebis, kırıdan ol dua kıla. Kur'an'ı ala, şol etdirip. Okey. Gıybet etme ol. Gıybet et. Lakin belki ol içki ýakdan bitinnej okumyda turgandyr. Tutup karap gana otura ol. Mene bir karagan edim, tışky ýakka karap beýe bermedigen bir eýbir bar. Mene bir bala oturgan şol etdirip, telefonu koygan şolay içine. Tışky ýakdan karap turalar, bu uny eken telefonda. Bize Kur'an kırıdan karap turalar, Kur'an'ı koýar. Bu bunda telefon koyganda uny. Aýe. Tışky ýakdan karap hüküm etdikmi ýokma? Hüküm etdik. Biz şolay indi hüküm etdebis şolay. Bir bala otura telefonda. Eýteler telefonda oynap oturab diýip. Çynlykda ol açkan приложение, Kur'an degen приложение, hem şuşu приложениеден Kur'an okuy. Onlarga eýteler telefonda oynap oturab diýip, ol Kur'an okuy eken. Mene bu jemaat tışky ýak, gıybetniň tışky ýagy, körüne turgan. Namaz oku, tışky ýak. Hajga barasyň, tışky gıybet et. Sadaka beresiň, tışky gıybet et. İlenesin, balalar üstüresin, terbiyelisin, bular bütünüsü gıybet et. Bular bütünüsü gıybet et, tışky ýak. Lakin bar içki gıybet etler, bar Allah Teala'dan korku. Allah Teala'dan korku. Ana bir kim de bilmeýär Allah'dan başka. Korkasyňmy sen Allah Teala'dan ýokma? Keşeýte almy. Belki ol korka turgan bir kıyafet ýasy turgandyr. Lakin Allah Teala bile bit, korkamyl ýokma. Mene ol gıybet et. Unutmaska kerek. Korku ol gıybet et. İçki gıybet et diýip atala. Yaratu bar, yaratu. Любовь к Allahu, Allah Teala'ny yaratu. Ana Allah Teala özüne bile.
Bu ikinci buldu. Onları tağın gıybedet var. Ümit, nadejdi. Ümit itesin Allah Teala'dan. Hem sen bulur mu iken yok mu iken o? Naverni bulmastır dep oylaysan. Özüň duga kılasyň, özüň şeklenesin. Bu ümit yok sende ümit. Ümitsizlenu. Ümit bulurga tiyişli Allah Teala'dan. Tabiplardan tugul, senin dostlarından tugul, ýakşy maşynaňdan tugul, telefonuňdan tugul, swezleriňden tugul, Allah Teala'ga ümitlenu bar. Hemine dörtünçisi Allah Teala'ga tevekkel kılu. Tevekkel kılu. Bu zor gıybedet. Bu bik zor gıybedet. Çünkü mene şoşu eger de tevekkel kılıwıňny Allah'a tugul bütenge bagışlasaň, sen şirk kılasın. Şirk kıldın iken, mınaga Bojiye buldu. Eytibizdik bi, tevhid, bu tevhid. Korku, ümit, yaratu, tevekkellew, ol gıybedet. İçki ýakdagy gıybedet. Şuşy işlerde Allah Teala'ga gene ümitlenseň, korksaň, yaratsaň, tayansaň, tayanu tevekkel, tayansaň Allah Teala'ga, bu bula tevhid, yedinabojy, Allah Teala'ga gene gıybedet kılasyň sen. Anlaşıldymy? Mene demek, tışkı gıybedet bar, içki gıybedet bar. Bularny unutmaska gerek. Mene bu tevekkel kılu indi. Karagız İbrahim peygamberde şunday zor tevekkellik bulgan aymy? Mene göz aldyna kitirik, biziň ýanybyzga bir Cebrail ferişte kile de kıt qarymmy dep aýtsa, aymy? Kıt qarymmy dep aýtsa. Biz aýtyr edik, elbette tizirek diýip. Ol aýta nindi güçlü o iman İbrahim peygamberde. O aýta mindi Allah Teala miňa jitedi. Hasbiyallahu ve ni'mel vekildi. Cebrail aleyhisselam kite Allah Teala utka emrite salkın bol dep. Ut içinde işimiçe rahatlanıp tura, hem bir zamanla çıga utlu kümürler üstüne basıp kişiler nerse dep aýtarlar, sihirçi dep aýtarlar şol wagtda. Enisi İbrahim peygamberinin enisi şu müşrike bula, müşrike yazışnitsindi. Hem şol wagtda bilesim näse di, uluna, ey ulum di. Rabbyňa di, Rabbymyzga diými? Sıra duga kılıp di, seniň ýanyňa kirip seni süýüp çygyym ele di. Kaçaklap. Duga kıla enisi de kirer şonda, enisi kirip kaçaklap ulun yaratıp çıga, lekin iman getirmi, birazmı? İman getirmi. Etisi de kafir bula bitindi. İbrahim aleyhisselam. Şoňa görä İbrahim aleyhisselam Rabbena gfirli ve li walidayya ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab dip dua kıla, lekin etisen enisen Allah Teala gafu etmi. Çünki alар kafirler, müşrikler. Buna göresizmi Allah Teala'ga nindi derecede ol, nindi derecede birilgen bulgan, köngüle Allah Teala'da. Hem bu İbrahim peygamberinin duası hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Bunu iretirge kerek balalarımızga da, tuganlarımızga, körşülerimizge kimde bilebez. Ana nindi dua kılayım iken egzamenga kirgende dep soraýlar indi. Nindi dua kılayım iken, ne dua yazıp birer. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah Teala miňa jite. Senin de egzamenga hazırlanmış yatma. Miňa Allah Teala jite diýip. Allah Teala biziňa nerse bergen? Köz sebebine kiriş, kul bergen, aň bergen, hatyr bergen, til bergen, işkejik sebebine kiriş. Hem sebebine kirişseň Allah Teala ýerdem berer şol wagtda. Köp kişi aňnamy, mene bu hadiske tatyňça aňnatasym kile. Allah Teala'ga tevekkel kılu, mene Allah'a tapşyrgan indi. Dip aýtyp, miç başında yat degen söz tügel. Dege ekiyette var bit, ýemýärler. Miç başında ýata bit indi. Bütün nerse ezer, ýalkawlykka ýerete ýatyrgan mene şonday. Ýa-ki alma tyş, awzyma tyş dip.
Allah Teala'ga tevekkül kıla turgan kişi ırlıkны alıp salırga tiyir. Mesela sen tevekkül kılasın hazır Allah Teala'ga. Berengi bolsan desen, berengi oturdasın da Allah Teala'ga tevekkül kılasın. Yangırga da tügel, yakşı navızlagan sen bakçanını, yakşı da breyniler kirtken, yakşı teknika kirgen senin bakçana bek yumuşak su kulagan aymy? Birsine de tevekkül Allah Teala'ga tevekkül kılasın. Allah Teala birsegine. Yangırda yorga mümkün, no bulmay. Kıyaşlı da bulay, bulmay. Allah Teala'ga tapşırga gerek. Lakin sebebin kıl, mine şu ırlıkны oturtasın da tevekkül kılasın. Bir sahabe kile de neçikti diyemnedi. Taşavlamiçe, beylemiçe jiberim de onlara tevekkül kılayım mı diye Allah Teala'ga. Mine jiberesin de diyenni. Mesela yara diye bulgan indilik vakitte. Hazır maşinanı kitirip bastırasın, yani maşina kiden tüşesin de açkış bilen işigin biklemişigine Allah'a tapşırıp kaldırıgam elle biklerge mi? Biklerge. Biklerge de yaki signalizasyon bilen basasın da tevekkeltu alallah. Allah Teala'ga tevekkül kıldım. Eğer de sen biklemişi kaldırsan, ana biklesen de alıp giderge mümkünler. Ugun bulurga mümkün bitin değil mi? Bik rahatlanıp. Lakin sen Allah Teala'ga tevekkül kıldın, bikledin de kitip bardın. Allah Teala'ga tevekkül kılıp biklerge unutup gitsen de Allah Teala saklay. Lakin Allah Teala baştan sebebine kirişirge kuşkan. Mine hazır qaragıza cemaat. Meryem anabız radıyallahu anha. Gaysa peygamberinin enisi. Gaysa peygamberinin enisi. Ol yüklü kiliş çıkıp gite kırga hem ol bir hırme ağaç yanına kilip yığıla. Yüklü ha balata barga jeyna. Gaysa aleyhisselam'ın. Nerse dibeyte Allah Teala şu kulun bilen şuşa ağaçka de suktu. Tutup bulay silkedi mi? Halsiz indi o. O bitinde şu vakitte nerse ol suğa da ondan ilgirgen eli sezon bulmay. İlgirgen hırme jimişleri kıyıla şoşunda. O bir hikmet el ol. Çünkü ağırlı hatınga, bala tabatırgan hatınga hem bala tapkandan soň hırme aşağı bik faydalı ekenligin meditsina rastlagan. Bu bir yaktan. Bu bir yaktan. İkinci yaktan ne için Allah Teala onlarga suk degen silket degen ezgine kişin jitken hatlı. Allah Teala onun suğuna muhtaç mı yok mu? Yok. O bit onlar bulay da kıya Allah. Ilgirgen jimişlerini. Lakin Allah Teala nerse sebebine kiriş yalkavlanmadı. Yalkavlanma. Sebebine kiriş. Musa peygamberge nerse işlerge koşkan Allah Teala. Kulunda tayak. Kilip jiteler Yahudlar bilen Firavundan kaçıp Kızıl Dengizning yarına hem kilip jiteler de bir koya barga urun yok. Hazır bitinde Allah Teala'nın yerdem etken bilebeyt Allah Musa aleyhisselam. Tayağın bilen dengizge soktu. Musa peygamber dengizge sokkonga köre açılmadı bitinde o. Allah Teala'nın işi o. Lakin dengizge sok. Sebep. Kımşan ezrek. Hareketlen. Allah Teala'ga tevekkül kıldım indi de beytip. Kitirip birgenini kütüp oturmadı. İkinci Musa aleyhisselam tağın içerige susraylar Yahudlar. Tağın ayta ve kulna drib bi'asakel hacer. Tayağın bilen taş kasuk diye beyttik. Mine taşka küpme kıynasan da su çıkmayı. Şulay beyt. Lakin sebep suktu hem 12 şişme çıktı. 12. Fenfecerat minhu 12 ayna. Ol taştan kıya skala indi skala. Taştan çıktı 12 şişmedi. Nik 12 şişme? Çünkü 12 gayle, 12 pleme Musa peygamberine. Göresmin hürmet. Allah Teala her birisine ayrım şişme verir. Nerse arkasında Allah Teala'ga tevekkül kıldı.
Суқты Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылды. Bütün işimizni башлаган вакытта изге эшләрне, яхшы эшләрне, Аллаһ риза булган эшләрне, гөнаһсы булмаган эшләрне башлыйбыз икән, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылырга тиешлебез. Чыгып киттең. Тәвәккәл кыл Аллаһ Тәгаләгә. Чөнки нәрсәнедер булса оныттырга мөмкин синнән. Юлың оңмый аннарсы. Юлың оңмый. Оныттырга мөмкин. Бар бит шушындай бер бабай орманга чыгып киткән вакытында орманга барам, утынап кайтам дигәч, әби әйткән, Аллаһ теләсә дип әйт дигән бит. Аллаһ теләсә дип әйт. Теләсә дә барам, теләмәсә дә барам дигән. Хәтер беләсең аны. Һәм аны барган балта юк. Кайта балтасы утынсыз, балта юк, ерак барырга, кайтырга. Һәм нәрсә дигән кайткач? Карчык, Аллаһ теләсә капканы ач дип әйтә. Күрәсезме? Инде хәзер Аллаһ теләсәне баштан әйтә. Бөтен Аллаһ Тәгаләне вәкил кылу, Аллаһ теләсә дип әйтү, онытма. Ул вәкил кыласың Аллаһ Тәгаләне. Әгәр дә син хәзер точно эшлим дисәң, Аллаһ Тәгаләгә тапшырмаган буласың. Кемгә? Я үзеңә, я берәр дусыңа тапшырган буласың. Аллаһ Тәгаләгә тапшыр. Бер кемгә дә ышанырга ярамый. Аллаһ Тәгаләдән башка. Кемнән дә ярдәм сорарга ярый. Пожарманда сиңа, кем батасыңмы, нәрсә эшлисең, бәлки баткансыңдыр, машина белән тартып чыгарга кирәк. Сине Аллаһ Тәгаләдән сора. Ләкин кешедән ярдәм сорарга ярый. Ләкин Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәнлегенә ышанып, анарга тапшырырга кирәк. Менә бу була инде Аллаһ Тәгаләне вәкил кылу, аңа тәвәккәлләү. Коръәндә тагын нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Сугыш вакытында Бәдр сугышы була, иң беренче ислам тарихында. Беренче сугыш. Мәккәдән киләләр гаскәр, шундый көчле гаскәр, мушриклар гаскәре 1000, алар 1000. Мөселманнар була 300-дән артык. Преимущество кемнәрдә? Мушрикләрдә, Мәккә мушрикләрендә. Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа тәвәккәл кылыгыз ди. Миңа тәвәккәл кылыгыз ди. Эш күплектә түгел ди. Әз булуда да түгел ди. Күп кешеләр ди, дошманнар җиңелде ди. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылган мөселманнар сәбәпле. Хәзер сугыш башлана. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә бер уч туфрак алып, менә булай сибәргә куша гаскәргә, дигәндә, мушриклар гаскәренә сибәргә куша. Кем? Бер уч. Алар сукраялар. Менә җәмәгать, әгәр сипсәң, күзгә керә дә, бит инде бер кеше сукраярга мөмкин, анда бит бөтенесе сукраялар алар. Күрми башлыйлар. Хәзер кайткан вакытта гаскәриләр, солдатлар инде сөйләшәләр икән. Без менә шулай сугыштык, менә без батырлык күрсәттек, менә без шулай. Ягъни, менә мин шул хәл үтердем, моны хәл үтердем диләр инде. Мөселманнар җиңде бит. Шундый үзләренә 3 тапкыр күбрәк гаскәрне җиңделәр. Пәйгамбәребез бер уч туфрак ыргыта, тегеләр сукраялар. Сукрагач без сугышып булмый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма рамайта из рамайта, валакин Аллаһ рамади." Анфал сүрәсенең 17-нче аятында. Эй Мухаммад, ыргыткан вакытыңда ди, син ыргытмадың, без ыргыттык ди. Аллаһ ыргытты ди. Аңлашыламы? Син ыргыттың ди, но син ыргытсаң да ди, аны ди Аллаһ Тәгалә ыргытты ди. Ул туфракны. Менә син әгәр шулай эшләргә тырышсаң, син шулай гаскәрне сукрайта аласың юкмы? Берничектә була алмый. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу
ул иманның көчле, куәтле булуы белән бәйле. Хадис Умар ибн Хаттабтан килә бу хадис. Радiyallahu anhu. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Allah ilçesinden o aytken: "Lev ennekum tevekkelûne alallâhi hakka tevekkulihi." Eğer siz de Allah Teala'ya çın tevekkel kılı bilen tevekkel kılsağız. Bunda nindi söz kullanıla. Bar gadigine aytken vakitte bar tek prost mene Allah Teala'ya tevekkel kılı. Lakin bunda Peygamberimiz aytı: Allah Teala'ya de çın tevekkel kılı bilen tevekkel kılsağız. Ayırma var mı? Bar tevekkel kılı, bar çın tevekkel kılı. Mesela Allah Teala aytı: "Takva buluguz" deymi? Bar hakka tuqatihi. Çın mağnasında takva buluguz. Dibeydi. Çın mağnasında, çınlap durup. Eğer siz çın mağnasında Allah Teala'ya tevekkel kılasız ikendi, la razaqakum kema yarzuqut tayr. Ol vakitte Allah Teala sizge rizık birecekti. Kışlarga rizık birgen kebekti. Kışlarga rizık birgen kebek rizık birecek. Devam ete. Ta'gdu himasan. Kışlar irte bilen boş karınları bilen uçup çıkıp kiteler uyalarından boş karınları bilen. Ve teruhu bitanen. Koytkan vakitlarında de karınların tuturup koytalardı. Bire koy barıp işlep koyttular mı ol kışlar? Allah Teala bire. Kış günü bolsa da, jey günü bolsa da, kış günü bolsa da, nicik günü bolsa da Allah Teala bire. Kış kışlarını rizıklandırgan kebek sizni Allah Teala di rizıklandıracaktı. Mene şuşuna koy bir kişiler tınlıyorlar da mene kışlarga bit Allah Teala bir koyada işlemeseler de zarpılatı da tülemi bir kimde. Tırgavurunları da var. Lakin bit Allah Teala onların tuyundıra dip eytip mene şuşundu bilesin mi? Müslümanlar bir türlü bula. Müslümanlar ileneler ey bit. Kur'an namaz da okuyorlar. Urazda da tutarlar. İrler. Sakalları da var. Lakin koy bir evler var aymi? Koyda kitip baralar çitilge, yeriler şuşunda. Xotini kolgan, balalara kolgan. Ник аларны ташлап киттең? Аллаһ Тәгалә бит синең истеңә йөкләгән аларны карарга. Мин аларны тәвәккәл кылып Аллаһ Тәгаләгә калдырдым ди. Дип әйтәләр. Һәм хатыннарны карамыйлар да бөтенләй. Бу нәрсә? Бу акылсызлык ае. Бу акылсызлык. Аллаһ Тәгаләгә калдырдым мин аларны ди. Сиңа бит Аллаһ Тәгалә бит истеңә йөкләгән аларны. Менә бит кышларны ашата битти. Ләкин кара, кышларны ашата. Кышларның нәрсә канат биргәндә учарга бит кушкан Аллаһ Тәгалә. Алар бит уяларында утырып, көтеп утырмыйлар бит авызларын уядан чыгарып. Берәрсе китермәсме дип. Канат биргән, алар шушы канатлары белән очып чыгып китәләр дә Аллаһ Тәгалә биргән ризыкны алып кайталар. Кешеләргә биргән аякны, кулны, zihinni, közünü, tilini kim nişe getirip kesip ite? Nerse bilen, hınarı bilen. Allah Teala bire alarga. Kışlardan gıybret alırga koşar. Lakin diri sanlamıyorlar. Mine kışlar da bit, riziklandıra. Mine şunday eybir bulgan Hatırım yalgışmasa Yemen'den kelgenler hacılar, Yemen'den hacga kelgenler. Hem Ömer ibn Hattab buğay alardan sıragan.
bir нәрсе дә алып килмәгәннәр үзләре белән. Ашарга, эчәргә бер нинди чыгып киткәннәр, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылабыз дип әйткәннәр. Гомәр ибн Хаттаб аларга әйткән: "Сез тәвәккәл кылучылар түгел. Сез кеше өстенә салынучылар" дигән. Сез тәвәккәл кылучылар түгел, ялкаулар. Аллаһ Тәгалә ди, нәрсә ярата ди, тәвәккәл кылучыларны ди, ләкин сәбәбенә керешүчеләрне ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фатазавваду фа инна хайра зади тaqwa." Запасларыгыз белән чыгыгыз ди юлга чыккан вакытта. Юлга чыккан вакытта син чыгып китәсең икән. Аллаһ Тәгалә ташламас әле ди. Акча да алмыйсың, ризык та алмыйсың, бер хастәренә керешмисең бер нәрсәдә, бер нәрсәгә дә. Бу Аллаһ Тәгалә буларны яратмый. Буларны яратмый. Ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сугышка чыккан вакытында, әле Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә Коръәндә аның хакында? "Валлаһу ягъсимука минан нас." Сине Аллаһ Тәгалә ди, кешеләрдән ди саклап калачак ди. Яклаячак, саклаячак ди. Ләкин сугыш вакытында икешәр кат нәрсә кигән калчуга, теге тимер кием, теге чылбыр ясыйлар бит, икешәр кат кигән. Ник Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылгач, булай да саклагач, нәрсәгә сиңа? Син гади кием белән генә чык. Хәтта кылыч та алмаска була, шулай бит. Бер нәрсә дә эшләмәс. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди Коръәндә? "Хузу хизракум." Сакланыгыз ди. Сакланыгыз. Шуңа күрә халык әйтә: "Сакланганны саклармын" дип әйткән. Син сакланып та, әгәр Аллаһ Тәгалә сине сакламаса, беркем дә саклый алмый. Бункерда утырсаң да, Аллаһ Тәгалә сакласа, шушындый менә бер бабай бар иде күрше авылда, 99 яшендә вафат булып китте инде. Бер җирендә бер сугышның башыннан алып ахырына хатлы булган ул бабай. Ветеран бабай. Былтыр гына вафат булды ахырысы. Шулай бит. Бер җирендә бер ранысы да юк. Сугышның башыннан алып ахырына хатлы булган. Саклаган бит Аллаһ Тәгалә. Әгәр Аллаһ Тәгалә саклыйм дисә, саклый. Ләкин җәмәгать чарасына керешергә кирәк. Пәйгамбәрбез шуңа күрә сакланган. Ул бит иң хайырлы кеше. Ул бит Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылучыларның иң хайырлысы. Мәккәгә кайта була бит инде Фатих Мәккә көне. Мәккәне алалар мөселманнар. 10 меңнән артык мөселман кайта Мәккәгә. Башына кия тегене Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тимер башлык кигән. Аллаһ Тәгалә саклар әле дип әйтмәгән бит. Аллаһ Тәгалә саклар әле дип тәвәккәл кылам гына дип әйтеп сәбәпсез калдырмаган. Шуңа күрә сәбәп кирәк. Сәбәбенә керешергә. Менә бу җәмәгать, менә бу шушы урында хадис бетә. Кайткан вакытларында, очып кайткан вакытларында ди, карыннарын тутырып кайталар ди. Кышлар ди. Барбер Аллаһ Тәгалә бирә. Ләкин сәбәбенә керешсәң, сәбәбенә керешергә кирәк. Менә идән чыгып киткән вакытта берәр кая сәфәргәме, гомумән иңнән чыгып китәсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кылган: "Бисмиллаһи", ничек аннары? "Тәвәккәлту алаллаһ". Кемнәр белә моны? Һәр көнне эшкә чыгып китәсез. Бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ. Аллаһның исеме белән Аллаһка тәвәккәл кылдым, аңа тапшырдым, аны вәкил кылдым. Ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип әйтәбез. Нәрсә дигән сүз? Ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһ. Ул әлбәттә шулай дип без аны әйтәбез, ләкин менә шулай аңларга кирәк. Ва ла хаула, хаул дигән сүз
bir урыннан икенче урынга күчү хаул була. Bir халәттән икенче халәткә күчү хаул була. Мәсәлән, кеше ярлы, байысы килә. Байысы килә бит инде кешенең. Хаул була. Ярлылыктан байлыкка күчү хаул. Кеше чирләбәтә, тиреләсе килә. Ширле халәттән сәламәт халәткә күчү ул хаул була. Аңлашыламы? Кеше нәрсәнедер аңламый. Аңламаудан аңлауга күчү хаул була, хаул. Аннары кеше Allah Teala'ga şana namaz okumayalı. Namazsızlıktan namazlığa eylenu. Tevfikka Allah Teala tevfik biremenarga. Mine küç de yok, kuvvet de yok. Bir nindi küçüş yok Allah'dan başka. La havle küçüp bulmuyor bir koyada Allah'dan başka degen söz. İkincisinde kuvvet da iyi ve la kuvvete. Küçüp de bulmuyor, kuvvet de yok Allah tağına. Qaragız cemaat. Mine mezin azan ayta. Hayye alel salah. Aşıgıgız namazga. Hayye alel felah. Qıtılırga aşıgıgız. Şol vaqtda sünnet boyunca Peygamberimiz hadisi boyunca aytamiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir koyada küçüp bulmuyor, kuvvet de yok Allah'dan başka. Demek seni tutup namazga bastırıcı, yaki namazga alıp barıcı zat Allah. Anlaşıldı mı? Şu an kuretteki küçte yok, kuvvette yok degen söz dürüst ol. Lakin sen uylama, mene bundan hazır turup aybit. Tiginde bara almayım, iğinden çıkıp gitip işke sen bara almıyorsun, küç almıyorsun Allah'dan başka. Ol seni küçürücü. Kılda kıymıldat almıyorsun. Kılda kıymıldat almıyorsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Mene cemaat şu dağını çıkıp yeter altından okuyuz da şol vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta. Şol vakitte de anarga eytilir. Yani ferişteler ayta. Hudite ve kufite ve vukite. Üç türlü eyteler. Üç türlü. Seni Allah Teala hidayetli kıldı. Turu yolga saldı. Salacak değil, turu yolga saldı. Seni Allah Teala turu yolga saldı. Sana bu jite deyip aytalı. Yani şu söz bilen sen Allah Teala'ga tevekkül kıldın, Allah'a tapşırdın. Bu sana jite deyip aytalar. Ve vukite hem sen saklandın deyip aytalar. Sana saklanu verildi, ahranı verildi sana deyip aytalar. Nindi ahranı jibere Allah Teala, feriştelerini jibere. Şol vakitta iblis şu dağını okup, çıkıp gitken kişini görüp, işitip, bütün şeytanlarga ayta. Nerse işli alırsız, niçik adaştırırsız şu kişini de, ol turu yolga künildi de. Anarga şol söz jitti de beytti de Allah Teala de. Hem de anarga de sak birildi, ahranı birildi de. Nerse işli alırsız anın bilen deyip eytedi, hem şeytanlar kiteler iken yanından cemaat. Mine şol söz. Lakin kırı til bilen eytillerge tiyişli tügül, tevekkeltu degen. Mine min tapşırdım Allah kağına, mine bitti mine bir yerden bitişi yok. Bitti. Allah Teala. Mine cemaat bu Allah Teala'ga indi tevekkül kılıbıla. Bu mine şu çıkıp gitken vakitte okuyturgan dağa indi Enes ibn Malik'ten kele radıyallahu anhu sahabeden, yaş sahabeden Ebu Davud hem Tirmizi rivayet kılalar şu hadisini.
Sahih bulgan hadis. Allah Teala әйтә, тәвәккәл кылучыларны ярата Allah Teala ди. Görәсезме? Allah Teala'ны вәкил итеп анырга эшләрен анырга тапшыручыларны Allah Teala ярата ди. Инналлаха юхиббул мутаваккилин. Ул күп Коръәндә, мәсәлән, Әл-Гимран сүрәсенең 159 аятында. Allah Teala әмір итеп әйтә: "Ва алаллаһи тәвәккәлу ин кунтум муъминин." Әгәр сез чын күңелдән ышанучылардан булсагыз, Аллаһ Теалага тәвәккәл кылыгыз ди. Маида сүрәсенең 23 аятында. Һәм мөселманнар әйтәләр ди: "Хасбуналлаһу." Без бит инде әйтәбез, үзебез өчен генә әйткән вакытта хасбияллаһ дибез, әйме? Ләкин әгәр дә без инде команда белән берәр төркем белән чыгып китәбез икән, берәр эшне эшләргә телибез икән, хасбуна дип әйтергә кирәк. Хасбуналлаһ. Мөселманнар әйткәннәр, хасбуналлаһу ва нигъмал вакил дигәннәр. Безгә Аллаһ җитә дигәннәр. Ва нигъмал вакил. Нинди күркәм, нинди хуш, нинди яхшы вәкил ул Аллаһ Теала дип әйтәләр ди. Әл-Гимран сүрәсенең 174 аяты. Тагын өстәп нәрсә әйтергә була инде. Җәмәгать ризык дигәч, менә ризык ул ашый эчә торган әйбер генә түгел ризык. Менә синең Пәйгамбәрбез әйтә, Җәбраил фәрештә килде дә ди, миңа ди күңелемә ди өрде ди, салды ди. Кешенең ди гомере бетмәячәк, хәтта ризыгын алып бетергәнчегә хәтле. Син артык яки сиңа искусственный дыхание койсыннар, теге ИВЛ койсыннар, яки син инде гади үзең сулый торган бул. Син артык бер генә артык сулышта сулый алмыйсың. Ризык билгеләнгән, синең сулышың билгеләнгән. Каядыр әллә кая барып син нәрсәдер алып кайтасың икән, сиңа язган Аллаһ Теала аннан алып кайтырга ризыгыңны. Андагы суны эчәргә, андагы ризыкны ашарга, андагы киемне кияргә, андагы ризыкны язган сиңа. Шуңа күрә ди, ашыктырмагыз ди, сезгә килә торган ризыгыгызны ди, харам юл белән ди. Харам юл белән ашыктырмагыз. Күркәм юл белән ди. Аллаһ Теаладан сорап, ризыгыгызны кәсеп итегез ди. Күркәм юл белән, халал юл белән ди. Сезгә килә торган ризык барыбер килә ди Аллаһ Теала әйтә. Аңлашыламы? Сезгә килә торган ризык барыбер сезгә киләчәк ди. Ләкин кайбер кеше алай булмый бит дип әйтеп, харам юл белән ашыктырырга тели, тизрәк акча эшләргә тели, ләкин карагыз җәмәгать, шул ук менә син барыбер нинди генә юл белән эшләсәң дә, ул ризык барыбер килә торган була сиңа, ләкин соңрак. Ләкин син аны харам белән тизрәк ашыктырасың икән җәмәгать. Харам белән тизрәк ашыктырасың, ләкин бәрәкәте югала шул вакытта. Шуңа күрә тәвәккәл кылып, Аллаһ Теалага тәвәккәл кылып, халал ризык белән ди кәсеп итеп яшәгез ди. Берегез дә сезгә язылган ризыгыгызны алып бетермичә торып, бер кемдә бу дөньядан китмәй ди. Күрәсезме? Барыбер сиңа нинди ризык язылган шул киләчәк. Менә бу инде шулай ук хадис. Хузайфа ибн ал-Яманнан килә бу хадис. Al-Bazzar rivayeti hasanun sahih. Demek Allah Teala'ga tevekkül kıltırgan kişi нәрсә эшләргә тиеш? Кәсеп итәргә тиеш, сәбәбенә керешергә тиеш.
sebebine kirişirge tiyir. Şunu Allah Teala yarata. Allah Teala her barşalarımızını da üzüne tevekkül kılıçlardan hem halal rızıklar kesip etüşlerden kılsaydı. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Ne cemaat bugün şunday hadis. Bulduğunda nindi sıralarımız var.